I pozdrav se moje ovdje sa mladim Pro Games, danas ćemo igrati Skywars na Sunmacraftu. Kao što vidite, promijenio sam teksturu na Minecraftu. Krenemo da igramo. Znači, ovo je druga epizoda Skywarsa. Ti gleda tekstura, ona stara, nije ona... Znači, nešto pa ništa nije. Znači, bože. Što ima ljudi da... Ste zdravi, ste dobri. Slušajte mame i babe. Nemojte ni živcirat. Bože. To je ovako kupjevo, nemojte bumbaci. Krenuo. Znači, Bože. Izvinite ako mi je glas čudan zato što sam bolestan i slab mi je zvuk jer nemam mikrofona nego pričam preko kamere. Ma isti su, jedno te isti. Samo što nemam ender otka. Treba mi ender oka, eto ti sada propalice. Eto ti propalice. Samo dežuriš. Znači... A mi centar va, da krije neko doš, evo ga, enderi oci. Biješ dio, manka, nemoj se tu, nemoj se igrat sa mnom. Kome ćeš ti tu, bomba se roba, ovdje zrzaš mi, eto sad. Nemoj mene, ja sam ti prva sad, nije ko pešle. Znači ljudi, malo sam vježbao, kao što vidite. Gledati, prva. Nekad sam bio pro, ali evo ga, opet se vraćamo u igru. Ova čujka. Upčite čmete. Ako me vidi, najbolje sam ga. Ne, ovo Steven, ne. Ja nisam vidio ručak. Izvinite ako čujete zvukove. To meni deda, a šikuje dole pravi nešto. Znači izmijenjava se. Idemo druga partija. A ovako me ključ. Već šta neće. Evo. Ja evo mapu. Ne volim, sine povratio. Znači bože. Što mislite? Joj sine, ali grmiš. Znači idemo ovoj. Kup tu. Oj! Oj, to me radi, oj! Ore mi u ošima! Ore mi, znači, ljudi, izvinjavam se zbog ovog. Jebote, čaču. Znao sam još. U mene. Ljudi nisu nijedne pogodio, Bog te potrošio. A nemoj ja. Ajde, bavit. Znači, baš. Juj, ja sam prvo burža. Pitu. Joj! Znači, oj, Bog te! Znači, ljudi, izvinjavam se zbog ovog, ovo nije dobro, da njih nisam znao da će biti ovo. Oj, kak sad ovdje izvati. Et, ne mre. Šta da se rodi, mora se kopat. Ti ga razvolit, vidjeti.
Oj, neću moći, oj, neću bagam ući, ko prošli put, onaj epizod zaglavio sam ovdje. Bože. Ovako vidim. Moram brzo. Znači, mene snašao da je ova tu jebote. What the fuck? Ja mogu je ček. Ja mogu je ček, što je ovo? Mogu... A možda se sjemira. Vidio sam te. Ajmo što prije. Ovo je tu bila i ovo je zavljaka mi zato ne vidi. Ajmo još jednu partiju, to je to za ovaj klip. Ja mislim da vam je bilo zanimljivo. Znači, ove epizode Skywarsa i Hunger Gamesa, to ću sad, Hunger Games ću sljedeći put snimat. Oko 100 epizoda Hunger Gamesa, znači Skywarsa 50. Bože. Ima se naigrali, išelimo, joj šta sad reći. Šta sad reći, de prevete tu. Jel baguje bog te? FPS mi je onako. Dobri smo, baga mi dobri smo. Dobri smo za sad. Ima jedan vam lik. Oče. A da nemojte se pojeti. Djeca počela tako da se spojiti. Svijema. Špic. O, tu je mojka. Birska, nema mi uredno da Schweinsteiger nema ti bombaci u Ender Portal. Ima liška. Ima zube vati. A bitch. Jo, sve sam i pobjedio. Znači, ja pobjedim. Gledaj ti skina. Samo što ne vidite od ovog. Znači. Oj, da sam napred kod čovjek bi umro. Buši dole. Eto ga. Oj, ja sam pri kraju helta. Što ne valja. Što je vrlo loše, ovdje neko bio sve mahnu, što je meni trebalo ići u ruke. Džeta lič, pojebao ti čas. Joj, bacio metar, nisam vidio. I to je bilo, ne znam, od 9 epizoda, ja sam bot. To je to bilo za ovu epizodu, vidimo se u sljedećim epizodama. I pozdrav.